wakwa babiem edoba Adom TV Badwam dwumadi so yema wakwa bapa stations no de bia mekendo so nanso wo de oma ho kwan sa Adom TV bribia ebebia na ho na wo de ne danti yebo yemu ase no pa achia wo eda wase nia wo yema ye ni so papa ya appreciate mu nyina babia wo bia eda wase da wase ukwara foforo nie ene ye 13th November Erade Adom no a ede abedu babia ye dri meni incoming da chibi unzo ogina babia mane nyonwanwa we lay foundation no sa Benjamin Asante dako ukwa ninchia Asante kro bia ka ho eme ne mu ache mejoso bibia boko nyame adom de nyame ase adom na pay misrewa ball no nibia sa ball kitinkiti bi no ai miamia no odi onibia ohun me choro ball no onibia ula usano pa uni adaji de banya adaji 3 4 5 minutes be consistent yeah so what I say in training consistency and sa ubia opese ebia o suppose super pese ebia oha no bribia na flex blend ma mi ma hwe yeah now now ko hwe ani mu ahwe bi abedwane wa woni mu you say ya wa o hwe mi a sire wo ye say wa me kire de obeya abeboa nye say we de bia o ye ne sa consistency wa san kra no afezu wi a so titi an pe de me train e no wa ma honta ba nu me she ma de yi wa san kra no ba ko bi wo mu ya aha no minti because my being will train ma ba ko ya sa ko ji say yeah sa just the consistency what as they say o koka uwe ya na so wape e can say beetroot bi ade akakadro bi awon na say opeka ko bi ade akakadro awon now the anka twa de kitu bi asoso na papa no pa no de afa body nim na afo wogina brand na afo won na wo ba no wo de yesu moja na ti wanim na wo na wo se no wo wie no recipe for the morning bibia ne mo kama dey ama me ho adwiri ma no pay me cameraman asebo ka che ma no pay o se odi ya wona ko me se wadan o se ekura ye de color and take decision ti asem no kan no ebu do pa o se ye moja no aye color it is a color no and they take decision na afi me ti wara me process ade no bitim ti me ara mu sa ti kura de no kura kano ejina color no and this color na say black white red o say na MPB dey blue and white it is here no kura kano ejina baby a ujina as Ghana ni no krasa it is here baby a o kano kura ye hwe color na ujina mu no ansa na waka no kura nti o say no e wonsusu aso no say emfa mpuntu mba emfa odomba emfa kankomba emfa no kredi mba ana di hoye ne sakasaka na eba osu arope see nyina ya a transparent glass this is ohum true un say papa ye ogina me hoyi ni trini afu am the headset ashenity enso afia man kwankwa hu papa say ni trini o twa sakora ana the headset no eye pink hey mesro na say ni ebebu Ghana dia say ni ebebu Ghana dia and you never cause any problem. Central phone can correct, the Ubo phone can correct, a Belgium phone can correct, a soldier phone can correct, a police phone can correct. You la Babin to cry and pay, baby Thomas. Assassin Baku or Ghana and Kaya, assassin the film and quarto crappy pets, Comrade Santa to crappy pets, cameraman to crappy pets. Your call answer, Sassasso, you bet your man so sa, I did you crap, Sika, no cheer for you as rock on bed. Asase ba akora ya fia man kwadia no me makoji ukowura hinye mu so a ye hwe se papa ya wa fon se ayi gina we mi pie wa amza dihye ni ne de akonya na mane mini mu hwe baby o mine kika kono central for me fast am ni graphic ni daily guide ni ebutu daily guide ni say it is same ya kanyina no opposite is same nti we no Supreme Court overturns Babin the reinstates 4 MPs. No, almost here 4 MPs vacancy. I say, "Oh, yam shishiwo." If you have the number, say to mama. And so yam shishiwo. 0302 211 701 702 703 704.
So far the brave. As I say oyam hihyew. Because we only have one Ghana. Na na me adoma. Ade ambassador ya sha say nyina efi dwa da mesre Ghana for the reason. One house, one Ghana flag. As we count that because if you be mo say the Ghana flag ashes again. Me who mo aya mo di America and Canada na so for sisi na dey o fie na and then so any the Ghana flag na ira America and Canada flags in Germany flag. Who free Germany? Utu kwa so kwa manoni a obo se efie na de obi a German na bo na American flag na Canada me sraw efi joa there as we count down no one house me de no motoma me a one house one Ghana flag it obi a fie na Ghana flag no esense o so na pakwa na hu flag na after all kind of Bible na okora na bi no we am sa hyew se ma oman no hu hia Ghana man e one kasa man it brings a certain feeling, a certain patriotism. Nana eje wa homa no so. Nana eje nkwe. Nana no peye mo ache mo akwaba. Meje osu mi aba. Meje mo so. Yes. Hello. Nana eje ye mo ache mo akwaba. Meje osu mi aba. Ya da swada o mayenti o. Membo abaso na menche mo nyina na membo ni for so abaso. Yo ba mi aso bana baso nkan president. Na mi na na me bisa se asema babin e de ba yi. Nka ba Supreme Court ebe duru mi ba na amachia why na oka no correct we ya no say e ba e Supreme Court den be yejuma na ba sa na be tell na ba be de na nka onka no correct na we speak of parliament na so onka no correct dia who and for no correct and for no odu me say mo pesa nko so mo yin film yen pesa anya ma obi che na dwen na ontiase anya adwuma nti Supreme Court na Supreme Court aka de Supreme Court aka na agina enkyere so obi nkom odi ye no ayakodi that's not the truth. Yem for so me do for no pay me mo ache mo akwaba yena ya da se be me na yenti we me pa jo ai le Ghana no ma no ka se yem fa Ghana flag intensifie na di tenye eno ne the problem Ghana flag no bi kra jina Ghana flag no kra no di draw we say Ghana no peni for na mo abana ga no omo mfanya misonye eduma eno anu no da se oho from so me do for no pay mo ache mo akwaba Isaac can pay mo ache mo akwaba what's the try Isaac no ade ba kwa kola na dia ba yen so yesi e kan say na me kan say the me kan say mitie asemo Supreme Court kai na me gidi so kwan so anu because he dey si dada abra na speaker okwe ema enipa bi omo ekofie no muso na nyane kwan so twise na from say constitution e ka say se nipa bi ba parliament na say across capital ke say ofri ni party ekodi party for freshia e ba say it will affect balance of power meaning say cannot MPP for a 10 omo number no so be say akwere 20 so where say what say balance of power no and the chapter must have this year unconstitutional so any Supreme Court at this idea we no aban who say afedi abie kwan no ma next time no ye be hu de obi abaye ya da say ofo front so me do for Samo ye mo ache mo akwaba yo me nso me da ma si me chia mo me bo ma ba so ni jumadin ya mo ye ya da say o me nsem nyina ni say me nso me ntia ase enkomi yi because me hear lawyer na nsenya for me na program omo ye okay before no omo you onu omo na ye campaign omo because the moment I obey wa adwene o ye campaign omo wo ja wo baby awo no o ye campaign am a party fufuro eno chese wo kan omo ho ana wonka awa wo party mla kura kire se o ye sa wo tu ho efrade Ghana ya nhwe ya me bi bese ya me kadi me pani se mpefo ni ntinase na nka ye nhwe ne ma sisi mbra se de be because ndakura no ye gitumu a still uko parliamenta se NDC fo no amform support amba no mo ga se parliament o mo nso eyi o mo efuma it means muntumi nya business muntumi take decision ntimenya campaign form break na nka ye mpesa na abuto ye mbra na nka ye nyina no Ghana no enkonini ba ye koyen ya da se pa yemfa last caller me do for no pay ye mo ache mo akwaba. Hello, Sister Des. Good morning. Ya mo ache o. I know say, mo so mo be TV la.
na abranze no gina wo nkyɛn no Oman ai me sɛ oman pɛpɛna samba na mum adokra ya me di no ya en dɛ nsɛm a ɔrekɔre wɔ Ghana na Supreme Court nsɛm a ɔrekɔ sɛ obi anje Supreme Court yio Debbie enkasa ona unje bajo uniform yeah mo dia uniform awo me pesa de sa mo kasa basa ona wana ndi Supreme Court ni ona wana ndi Supreme Court ni why do you have that mentality only Supreme Court di dia court na Hague omo hwemra na wadi so ko asem so na me kra said the walk and one keka enyo kra wo say won te ase na mpese won ka asem kro obi ani Supreme Court di ona only Supreme Court di ko you know ye fa no si na ayi mi amedofo me church member ono abo na me de efre no aboaje sechi ono aye nsu ano ho na wogina na ono no de ono so de ne de aba wa ha wo say Dr. Bawumia for a resounding victory. God is leading Dr. Bawumia for a resounding victory on 7 December. Inti wachia Honorable Ida Ajua Esiedu incoming ayensuano inti Prince Abuaje Sechi on a youth organizer ewa ayensuano constituency and ne also ohwem wo ho ultimate campaign na kwa kopie mu ewo ho nti onkwaso Prince Radin Shaw na omo munyina mo ho eban na memfa kwanya so na na ato ata no pa mechia wo ye da sepa wo gemre ne adaje ehweye o ma me nimpon edafom ti nyame yadoma 23rd November ye no 40 days ewa 40 days adeduanan na erade ncheche oni abusia ni nyina re engineer na na ato ata o call local government service ono ne head ne ma me dafom ti obi a wonim na na ato ata bia no anko beba ti na eduru ne sui nyame yadoma 40 days 23rd November ye nyina yenkoja no ekonfinfin mantem na yakoja na nti anope na ya chia wo ema wo ache kwabra yenhwe de aka na yemfensi bra na so well am no ebesia no na yenkoshem ye nyina ye ho ebre na aka na etia ye ma bronsam wu ye kasa ensem fatane na Supreme Court ayesi na wachesia na wo kwan so criticize wo ne mo nya adwen chese je papa ana de bia de kasa ye mpanyufo no na ese ba also brighten the corner where you find yourself wa oton ade hwe se de osi ni pe daily wa wontua ECG wo ya illegal hwe ni nyina ye bi e ka ho nya suro ho no na okogina aka wa wo fa trotro no de obi aka ho that I say Dr. Edubuatin wa 37 military hospital nyami shrao oso oje breshe ya bribia dog no pay ya chia wo e ma watching nyami shrao papa ye kwa agudie mu nsam no to so health tips and so e wo ho vaginal discharge is bi wo ho a e ba nya normal misrao enkofafa nchini nsuo no nko anya ko hospital ni ehunu de ko dia infection kro ya ma ho adu wo de bibia hye ho a bedru bre bi a wo hia bibia ye bibie no na adan mo bibi gonwona yesre wani die mu a ti o san komo yi efia de ye bewie by the time ye bewie no wo besua bibi ye wie a sister Sandy bi ye guy ahosepe ebeba na fe nkomo bi bewura mu wo ho in between na fe o man hina kwabna sante e de pensem mu ato aso koso mo afidie ne na Adom TV fi se ye wazoye ye da se